Kad pomislimo na lazer, prva slika u glavi, jel da, naučna fantastika, svetlosni mačevi, futurističko oružje. Ali istina je da je ova tehnologija postala skoro nevidljiv, ali apsolutno suštinski deo naše svakodnevice. Od onog skenera barkodova u prodavnici pa do optičkih kablova koji donose internet pravu u naše domove. E sad, hajde da se udubimo u ovo. Laseri su zaista svuda oko nas, ali da li se iko ikada zapitao šta se krije iza samog imena? Ispostavlja se da reč LASR nije samo neko ime, nego je u suštini precizno uputstvo za upotrebu koje opisuje čitav fizički proces. Pa koje je to pitanje? Šta se tačno krije iza tih slova? U narednih nekoliko minuta rastavit ćemo ovaj akronim deo po deo da bismo otkrili kako ova neverovatna tehnologija zapravo radi. Krećemo od samog početka. Da bismo skapirali šta je lazer, moramo prvo da razumemo njegovo ime. A svako slovo nam, verovali ili ne, priča deo priče. I evo ga. To je to. Light amplification by stimulated emission of radiation. Na našem, pojačanje svetlosti putem stimulisane emisije zračenja. Zvuči kao nauka, zar ne? Ali ne brinite, proći ćemo kroz svaku reč. I pazite sad, cela ta priča, ceo recept staje u tih 5 slova. L, naravno, light, svetlost, to je osnova svega. A je amplification, pojačavanje, znači umnožavamo tu svetlost. S je, to je ključ, stimulated emission, stimulisana emisija, to je onaj kvantni trik koji sve pokreće. I na kraju R, radiation, zračenje, oslobađanje tog moćnog snopa. I ovo savršeno pokazuje zašto je lazer toliko poseban. Pogledajte običnu svetlost iz sijalice. Totalni haos. Rasipa se na sve strane, mešavina svih boja. A onda pogledajte lasersku svetlost. To je potpuno suprotnost. Ona je monohromatska, znači samo jedna, čista boja. Koherentna, svi talasi su savršeno sinhronizovani, kao vojnici u stroju. I kolimisana, putuje u neverovatno uskom snopu koji se jedva širi. To je u suštini organizovana svetlost. Dobro, idemo korak dalje. Sad kad znamo šta je, da vidimo kako se ta organizovana svetlost uopšte stvara. U samom srcu lasera dešava se jedan, prilično elegantan fizički proces. Ključna stvar je fenomen koji je, zamislite, još Einstein predvideo, stimulisana emisija. Da probamo najjednostavnije. Fotoni su kao neke društvene čestice. Kad jedan foton proleti pored atoma koji je pun energije, on ga nekako nagovori da izbaci još jedan. Ali pazi sad, potpuno identičan foton, kao da hoće da imaju društvo. I tu kreće prava magija. Zamislite cev lazera. Unutra atome prvo napumpamo energijom. Onda jedan atom, onako spontano, izbaci foton. Taj jedan foton pokreće pravu lavinu. On udari u drugi atom, ovaj oslobodi još jedan identičan foton. Sad imamo 2. Ta 2 udare u nova 4 i tako redom. A pošto su zarobljene između 2 ogledara, oni se odbijaju napred-nazad i množe se, eksponencijalno. Znači, da sumiramo, ceo proces se svodi na ova 3 koraka. Prvo, imamo to odbijanje i umnožavanje fotona. Drugo, zahvaljujući rezonanciji, samo svetlost tačno određene boje, talasne dužine, biva pojačana, sve ostalo se gubi. I treće, kad ta svetlost postane dovoljno jaka, jedan mali deo probije kroz jednu polupropusno ogledalo i izlazi napolje kao onaj precizan, moćan laserski zrak koji svi znamo. Ok, sad znamo kako radi. Vreme je da vidimo gde se sve ova neverovatna tehnologija koristi. A primene su, stvarno zapanjujuće. Evo jedne zanimljive činjenice iz istorije. Kada je prvi laser napravljen, tamo 1960. godine, bukvalno niko nije bio siguran čemu bi to moglo da služi. Smatrali su ga nekom naučnom zanimljivošću, čak su ga zvali rešenje koje traži problem. A ispostavilo se da je rešio probleme za koje nismo ni znali da postoje. Skala primjena je prosto neverovatna. Na kosmičkom nivou pomoću lasera merimo udaljenost do meseca sa milimetarskom preciznošću. Bukvalno gađamo ogledala koje su tamo ostavili astronauti iz misije Apollo 11. U vojsci, naravno, koriste se za precizno ciljanje. A ovde, na Zemlji, milijarde informacija, uključujući i ovo što sad gledate, putuju ispod okeana kroz optičke kablove, a pokreće ih sićušne laserske diode. A lista stvari koje srećemo svaki dan je, praktično beskrajna. Oni skeneri na kasama, laserski štampači, operacije oka koje ispravljaju vid, sečenje metala u fabrikama, Blu-ray playeri. Sve to radi na principu te jedne precizno kontrolisane svetlosti. Dobro,
hajde sad da razbijemo jedan čest mit. Zbog filmova, naravno, mnogi misle da su svi laseri crveni. To jednostavno nije tačno. Postoji čitav arsenal lasera. Imamo čvrstotelne, kao onaj prvi rubinski, koji su često crveni ili infracrveni, pa gasne lasere, koji mogu biti infracrveni ili čak ultraljubičasti, a tek poluprovodničke diode, koje su svuda oko nas. One mogu da proizvedu maltene sve boje vidljivog spektra. Ali, ono što je jako važno zapamtiti je da su mnogi od najmoćnijih lasera, oni industrijski, potpuno nevidljivi za naše oko i to ih čini izuzetno opasnim. I to nas dovodi do jedne ključne tačke. Ista ona osobina koja čini lasere tako moćnim, čini ih i opasnim. Ta moć prosto zahteva poštovanje. Pogledajte samo ovaj dijagram. Svetlost iz obične sijalice se rasipa i potpuno je bezopasna za oko. Ali lazer, on svu svoju energiju sabije u jednu mikroskopsku tačku. Ista ona snaga koja može da zakrpi mrežnjaču, može i da je uništi brže nego što stignemo da trepnemo. Znači, kritična opasnost leži upravo u toj koncentraciji. Dakle, suštinska poruka koju treba zapamtiti je ova. Nikada, ali nikada ne podcenjujte laserski zrak. Njegova snaga nije u toploti ili u plamenu, već u ekstremnoj koncentraciji energije. Baš zbog toga postoje one stroge regulative i klase bezbednosti za sve laserske uređaje. Na kraju, priča o laseru je zaista priča o putovanju. Putovanju od jedne apstraktne kvantne ideje do alata koji doslovno povezuje naš svet. Ista ta fundamentalna fizika nam omogućava da očitamo cene u prodavnici, da prenesemo 4K video preko okeana, da zavarimo čelik i da spasimo nečiji vid. Laser je, bez preterivanja, trijumf ljudske sposobnosti da ovlada osnovnim zakonima univerzuma. Ovo je, naravno, bio samo jedan kratak uvid u fascinantan svet lasera. Ako vas je ovo zainteresovalo i ako stvarno želite da zaronite dublje u istoriju, u sve primene, u rizike, obavezno pročitajte detaljan i sveobuhvatan članak na portalu techfocus.rs. Verujte, tamo vas čeka još mnogo neverovatnih detalja.